Opet se bude dušmani i psuju majku srpsku. Opet se bude dušmani i psuju majku srpsku. Boj, u boj, u boj, ustani Srbine moj, ne idi. Naša kamenjem tela nam pune, dokle će majke Srpkinje da nose marame crne, dokle će majke Srpkinje da nose marame crne. Boj, u boj, u boj, ustani Srbine moj, sa ognjišta svog, Srbina čuva slava i Bog. Ne idi nikud sa ognjišta svog, Srbina čuva slava i Bog. Garda, mirno! Da desno ravnaj! Mirno! Pozdrav himni!
rafalno. Samo pojedinačno, onako kako što ste učili. Samo pojedinačna, precizna paljba, nemoj bez veze pucati. Kad vidiš ubi, brate, kad ne vidiš, nemoj da pucati. Sedi municiju. Mirno! Ali smo ravni! Nije lako biti na položaju. Isto tako treba da znate da ste vi potrebni na tom položaju. Da ne može da se desi da jedan srpski vojnik jednostavno da ga boli kurac da položi i da ode sa položaja. Vi ste u sastavu srpske vojske. Hteli vi ili ne hteli. Mora neka disciplina da postoji. Ceo ovaj srpski narod ovde gleda u vas. I vi ste za njih i heroji i srpski obilići. I ne može da se desi da jedan heroj i srpski obilić ode kod pizda, ode i sede kod škole i boli ga kurac sa položaja. Je li jasno? Ja znam da treba zamena, da treba ovo, da ste dugo na položaju, sve je to jasno. Ali svuda je tako, shvatite. Tako neće da potraje. Evo, ja sam doveo svoje tigrove ovde dole su, 2,5 km od vas. I mi ćemo nešto da radimo. Evo da se borimo. Srpskom vojniku ne sme moral da padne nikad. Koliko su oni na položaju? Ja sam 2 godine, ja sam prvi stupio u ovu borbu. Vi ste još ovde radili svoje posle kad sam se ja borio. To vi znate. Tu nema da padne moral. Umoran sam 4 meseca. Šta je 4 meseca? Šta ko je rak potraje 14 godina? Kad ćemo onda? Da se predamo? Nećemo da se predamo. Ovo je srpska zemlja. Sveta srpska zemlja. Jesu ovde vaši grobovi? Ovde su vaše crkve. Vi morate da branite svoje. Svoje ognjišta branite. I mi iz Srbije koji dolazimo vama da pomognemo ovde. Da branimo vas i vaše žene i vašu decu. Jer braneći vas mi branimo Beograd. I nemoj da čuje više da ste umorni. Jer niste umorni. Svi glave gore. Gore glave. Vi ste srpska vojska. Sjetite se predaka koji su bili na Solunskom frontu i koji su sa krpa, kad su se oporavili, vraćali se nazad i probijale frontove. To je srpska vojska. To je ta vojska srpska. A vi ste njeni potomci. I nemojte da brukate svoje džedove i svoje očeve. Nego gore glavu na položaj i ne dajte niko da prođe. Zato hoću da moral vaš bude na najvišem nivou. A neko pičke da sedite ovde. To je sramota za srpsku vojsku. Hajde sad, komandu fino ti, nalevo krug i na položaj. Hajde brže. Mirno! Nemoj mirno! Mirno! Idemo! Nauči ga na komandu. Hajde! To nije sramota. Mirno! Bataljon, mirno! Bravo, junače, tako vidiš. Ade, no! Ko jedan svi? To je srpska vojska! Uzet će stvari, jebe stvari! Desnici go napred! Mrk! Marširala, marširala
marširala kralja Petra garda, korak ide Slavko Rako, a ja junak Sava Jako, oj se bije zastava se bije za slobodu Srbije. Oj se bije zastava se bije za slobodu Srbije. Polako. Ilija, dek. Rastojanje drži, gledaj, tu si vas za drugi. Rastojanje drži. Nemoj ko ovdje jedan za drugi, ne čuješ tamo. Ajde da... Pusti tami da prođe. Primi u svoja nedra još jednoga heroja, još jednoga junaka, još jednoga srpskog obilića koji je dao svoj život srpskome narodu, srpskoj veri. Dao je svoj život za otadžbinu Srbiju, ne žaleći sebe, ne žaleći svoje bližnje, jer on je znao i on se zakleo da svakom srpskom ratniku je čast dati svoj život za svoju otadžbinu Srbiju. U našim pričama on će biti u bajkama, u srpskim bajkama,
jer on će ući i on je već ušao u istoriju Srbije. Mića naš je bio hrabar, bio je plemenit, bio je pravi oficir Srpske dobrovoljačke garde. Majke, da li ste videle srpsko dete zakovano za balvan i pušteno niz Drinu? E to je vaš sin došao da brani, da Drina više ne bi mlela srpsku decu zakovane na balvan. I zato nemojte da plačete za srpskim junakom, jer on ne bi volao da se plače za njim. Satrite te suze vaše i znajte da se ne plače za junakom srpskim. Bože, majko Srbijo, primi njegovo telo, poželi mu večni mir, jedan zasluženi pravedni mir, koji samo može da dobije jedan srpski ratnik. Mićo naš, hvala ti za sve i neka ti je večna slava. Garda mirno! Na počasnu paljbu spremi! Sve! Nišani! Pali! 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 Još jedan put da vas pitam. Jugoslovenska narodna armija vam nudi 35, koliko je to, 35.000? 35.000 dinara mesečno, kao dobrovoljcima. Jel želi neko od vas da pređe tamo? Mi vam nudimo ništa, nema para. Ovdje ste besplatno. Ratujete za narod samo. Bez para, nikakve nadoknade nemate, da znate. Jel ima neko od vas ko hoće da pređe u ovu Jugoslovensku narodnu armiju? Slobodno nek izađe korak napred. Ovo je demokratska vojska ovdje. Jel nema niko? Nema. Toliko. Voljno! Télévision. Ah oui, je travaille pour Radio-Canada. Quel est votre nom? Željko Raznatović. Mais ici, tout le monde vous appelle le commandant Arcan, pourquoi? Parce que je suis commandant, c'est évidemment. Et pourquoi Arcan? Arcan, ça c'est mon nom ils sont mis donné supporter des Étoiles Rouges de Belgrade, des football club. Vous avez quel âge? 39 ans. Et qu'est-ce que vous faisiez avant ce conflit-là, Islam? J'ai un business privé à Belgrade, une compagnie privée, et j'ai une pâtisserie à Belgrade. United States, from Canada, Australia, all over Europe. What do these guys have to go through to be part of your group? They have first we have our headquarters in Belgrade, and after that they have to pass tests, a lot of tests, and then they can come here and they. Before any fight, before telling them they have to train and train and train to become the soldiers, real soldiers. Svi zajedno, to su prave, jer je jedan, Arkanov, Vigovi. Slavu čuvaju, srpske zemlje brane, Arkanovi tigrovi, delije bez mane,
Srpsku slavu čuvaju, srpske zemlje brane, Arkanovi tigrovi, delije bez mane. Arkanove delije, to su hrabri momci, hej, hej, tigrovi, srpski dobrovoljci. Arkanove delije, to su hrabri momci, hej, hej, tigrovi, srpski dobrovoljci. Ko su prave delije, dušmani to znaju, ne žale za Srbiju i život da daju. Ko su prave delije, dušmani to znaju, ne žale za Srbiju i život da daju. Arkanove delije, to su hrabri momci, hej, hej, tigrovi, srpski dobrovoljci. Arkanove delije, to su hrabri momci, hej, hej, delije, srpski dobrovoljci. Ne brani se Srbija u kafani sine, nastravi za deliju dok za tebe gine. Ne brani se Srbija u kafani sine, nastravi za deliju dok za tebe gine. Arkanove delije, to su hrabri momci, hej, hej, tigrovi, srpski dobrovoljci. Arkanove delije. Your unit has quite a reputation, being better than the JNA. Why? Well, it's not. I think that's not a big compliment for us, because to be better than them is not difficulty at all. So But you're known as a crack unit. yes, I mean, we are attackers. We are commando attackers, and we do our job properly. We train every day from morning till night. Even sometimes we train at night when we have to. So we start and we learn to fight in a fight.
ovde izviđači kad su išli, oni su skidali mine samo da bi prošli i tim putem se vraćali, obeležavali sve. Prema tome, mi šta treba da uradimo? Da se rano ujutro razminira u toku noći, da se razminira ovo polje celo, minsko polje, da se razminira sve, oni se neće nadati, razumeš? Oni su postavili mine, oni su sigurni u svoje mine, ali oni ne računaju da svaki naš čovjek demontira sve vrste mina. Prema tome, mi ćemo da razmontiramo ove mine, ova minska polja, da bi ujutro imali sve čisto. U ovom napadu vojska učestvuje sa 2 pontona, ovdje će da bace pontome, i pontonske mostove, i oni će da pređu tenkovima i da produže dalje. A mi moramo blic napadom da prodremo ovdje i da obezbedimo bok, da ih odavde ne bi skidali zoljama. Vojska je obećala da će da gađa iz tenkove prve kuće ovdje. Prema tome, to je samo skretanje pažnje. Pazite, vojska ne ulazi tenkovima unutra. Nema šta vojska traži, jer oni su pripremljeni za protivoklopnu borbu sa vojskom. Oni su uništili 2 tenka, vojska se opekla i na nama je sada vadimo kestenje iz vatre. Mi nećemo da idemo ulicom nikako. Mi moramo da idemo po baštama ovde, jer oni su se spremili za tenkove. Oni misle da ih tenkovi će da ih napadnu. Oni će, glavna odbrana je znači na glavnim ulicama. Mi ne idemo ulicama, mi idemo baštama. U sektore sam podelio ovo. Javljat ćemo se iz sektora 3, pošto mi prodiremo sektor 1, sektor 3, sektor 6. Tvoj sektor je 4 i 5. Tvoj sektor sa njim zajedno je sektor 2 i sektor 7. To smo razumeli. Ovaj sektor počinjemo zajedno ovdje da čistimo. Samo ovaj mali deo se radi Kobajagi frontalno. Kobajagi. Razumete? Jer idemo u klin. Molim lepo. Znači mi krećemo preko bašte, ovo ostavljamo sa strane, rušimo, vi rušite s ove strane i glavni cilj je škola. Jel ima nešto što je nejasno nekom? A meni da se da ovde grupa, jer ovde nemaju most, oni tu mogu da beže, kad vi razbijete šta, ja moram da napunim blokadu ovde. Nažalost, mi napadamo sa slabim snagama. Mi nećemo moći da ih zarobimo sve. Ali oni će svi pobeći u Borovo naselje, ko pobegne tamo, ko pobegne za Vukovar. Znači, posle toga, druge snage rade to, pa ćemo normalno da ih nađemo tamo. Prema tome, pobite u borbi svakog. Nema tu šta, nema milosti. Oni neće da vas miluju. Sjetite se naša 2 vojnika koji su izmasakrirana živo, uhvaćena i izmasakrirana u Laslovu. I mislite na to celo vreme borbe. Znači, ne može da se dogodi da neko bude zarobljen više od naših. Je li jasno? Jasno. Druga jedna stvar. Prema neprijatelju koji puca na vas, nema milosti. I to da vam je jasno. Ko se preda, zarobljen je, normalno. Ovo je pretežno srpsko mesto, mešano. U podrumima, izviđači su nam javili noćas, u podrumima su Srbi, a na prizemlju su Ustaše. Prema tome moramo da pazimo, nije klasično, s tim je delikatniji posao, što nije to klasično čišćenje mesta, pa da uletiš i u svaki podrum da bacaš bombu. Jer ako budeš bacio bombu u podrum, pobićeš naše ljude. Prema tome šta mora da se radi? Mora da se pazi, jer to su Srbi i to je srpska krv, to je naš rod. Znači ubićeš brata Srbina, moraš da paziš. Molim vas, kad ulazite u kuće, svi vođama grupa pričamo ovo isto, kad ulazite u kuće, kad pravite čišćenje, zoljama skidajte prizemlje, jel jasno? Prizemlje skidajte, podrum ostavite neoštećen. Podrum mora da se osvaja kuća po kuća i podrum po podrum. To mora da vam bude jasno. Evo moje baterije, rezane baterije. Uđe rezane baterije. Pomozi Bože. Brže mačak, to mačak, ajde. Ostani sa svojom šefom, neće tamo.
srpskog naroda dokazat će šta znači Lužac za oslobađanje Vukovara i Borova naselja. Mislim da je ključ pada Vukovara i Borova naselja u stvari Lužac, jer mi smo osvajanjem Lučca omogućili oklopnim jedinicama Jugoslovenske narodne armije u to vreme da sa tenkovima preseku put, da izbiju na reku. Izbijajući na reku mi smo im omogućili da preseku put Borovo naselje Vukovar, da Aždaju presečemo na dva dela. Vi znate da to nije bio prvi napad na Lužac. Par dana pre toga neki tamo pijani major izveo je napad na Lužac uz mnogo žrtava. Čak je bilo i 2 uništena tenka, 1 zarobljen. Pre napada na Lužac, a morate i to da znate da je Srpska dobrovoljačka garda učestvovala tačno sa 60 ljudi, jer toliko je bilo dovoljno za Lužac. I plus 30 Lučana, sve ukupno 90 ljudi učestvovalo u napadu na Lužac. To nije tajna, to mora da se zna. U početku napada Srpska dobrovoljačka garda imala je 11 ranjenih i 1 poginulog, a još nismo bili ušli u Lužac. To su bile psihološka prednost za neprijatelja. Međutim, strateški plan koji sam ja razradio sa mojim oficirima bio je da se ne ulazi putem, jer oni su ponovo očekivali napad tenkova i očekivali su oklopne jedinice. Njih nije bilo. Mi smo napali sa našom pešadijom, jer mi smo došli u ovaj rat ne mobilisani, nego dobrovoljno, da se borimo za srpstvo, za srpsku pravoslavnu veru, za vas, za srpski narod. Mi nismo došli da profitiramo iz ovoga rata. Nama ne treba politička vlast i mi je ne tražimo. Mi smo nadstranački orijentisani. Ali mi imamo vas, srpski narod u koji verujemo. I kažemo da niko nema iznad srpskog naroda. Ni jedan vođa, ni jedan lider. Samo je važan srpski narod, srpske zemlje i srpske pravoslavne crkve. Naša vera. Profiterstvo iz ovoga rata izvukli su drugi. Mi smo stavili u ovome ratu poginule, mrtve ljude, naše. Ostavili smo noge, ostavili smo oči. Tu među vama je ranjenik koji je izgubio oba 2 oka na Lušcu. Jer ima nešto jače od toga da se za Srbiju daju oba 2 oka? A tu je ostavljeno više nego ta 2 oka. Ali mi ne žalimo ništa. I kao što Sava, moj ranjeni, kaže, dao sam oba 2 oka, daću i život za Srbiju i za srpstvo. Kako je Hrvatska dobila Hrvatsku, Slovenija Sloveniju, Makedonija Makedoniju, pa dobit ćemo i mi Srbiju, a to će biti Ujedinjene srpske države. Tout, je ne sais pas combien de personnes. This is my soldier, my officer, was he lost both eyes in a fight for Lužac. You can see. From an attack in Lužac, 1 bomb after 7 hours of fight. 1 bomb forced me down. And my friends, not one but pleasure, bring me to the Kaskar. Poznam vas.
brže ulazi tamo. Alo, Ustaše, belosvetski plaćenici i crnokošuljaši. Ovdje novi komandant Laslova, Željko Ražnatović Arkan. Da li se čujemo? Evo stojim pored vašeg komando kamiona, ovdje otvorenog, i pored vaše ustaške zastave koja je sada prljava od blata našeg. Pa begajte kaj, pa neći prvu pot. Sami, ovo je 4. tank i sada mogu da izvijem da imam 1. srpski bataljon tenkovski. Na najviši tron, da izdvoji najbolju vojsku na svijetu. To je vojska Željka Ražnjatovića Arkana i Laslova. Najsvjetlije listove naše historije pisao je Željko svojim tigrom. I zato na svakom momentu i na svakom mjestu sa najvećim epitetom i sve u superlativu o Arkanu i o Tigrovi. Željko Stanivuković, oženjeni otac dvoje djece. Recite mi, koji su bili vaši motivi da stupite u Srpsku dobrovoljačku gardu? Moj motiv je isključivo patriotske prirode. Želim da pomognem svom narodu koliko god je to u mojoj moći. Dosta se govori o disciplini u vašoj gardi. Zanima me koliko o tome ima istine. Kad je reč o disciplini, ja bi to podelio na dve vrste discipline. Disciplina u kasarni i disciplina u akciji. Kad je reč o disciplini u kasarni, pravilo broj 1 je strogo zabranjena upotreba alkohola. Jako puno se polaže na ličnu higijenu i uopšte ustanovljen je takav odnos kao u svim savremenim specijalnim jedinicama nazad. Kad je reč o disciplini u akciji, to je plan akcije se razradi pre početka akcije. Zna se cilj, od gardista se traži strogo i striktno poštovanje naređenja. Drugo, strogo zabranjena upotreba noža i bilo kog oblika pljačke. Trudimo se i radimo po svim principima Ženevske konvencije. Ostali smo na zadatima. Oficiri. Zdravo! Zdravo! Pomoć Bog, generale! Bog mi pomogu! Ahmed Tufana! Izvršava se na Božansko bogoslovstvo. Ime Otca Amin, Kristina Amin, Slika Svetoga Amin. Reci slobodno. I šta si još? Arkan. Bravo sin, evo da te časti Arkan. Evo, i to, vidiš? Znaš Arkanovi tigrovi? Da. Ajde čujemo.
Znači mi mu u stvari sečemo taj pravac. Pravac im sečemo i otvaramo komunikaciju asfaltnu i jednu i drugu stranu, tako da više ne idemo ovim poljskim putevima. Da. Automatski narod će se vratiti u ova sela odakle su izbjegli. Ušli u kuće prve! Prebacite vatru dalje tamo! Preneo sam 99, preneo sam. Pa 50 metara od nas je pala granata, čoveče. Preneo sam levo i još napred. 250. Reci. Idemo, ajde. Čalo. Reci naše strane ušao računalci. Jebate, sve granate su nam tore iza leđa u pičku materiju. Prekinite sa granatiranjem, čuješ šta kažem ja? Nek prekinu ovo s artilerijom, ubiš ove naše ovdje napred. Nikice, čuješ šta sam naredio? Odmah da se prekine granatiranje. Prekinite, ljudi su ušli u ovaj kurac. Ne znam ni kako se zove ovo mesto, jebem u mater. Gospodine komandante. U redu, idite napred, lomite neprijatelja. Kreni! Vuče, krenite napred, svi napred, ajde! Ajde brže! Idemo svi napred! Šta je problem tamo, Vuče? Vuče, čuješ me? Nije problem ništa. Pa idemo napred, lomite neprijatelja, šta čekate? Idemo. Lomi ga sad kad je u panici, idemo! Napad, tigrovi! Dvojice pretrkjaju. Ajde! Tigrovi, napred! Ovdje puši? Da. Nije tu valjda pala? Izgleda u pitu. Neće po nama, evo ovdje. Gdje je pogođen? Stani, steža. Idemo! Šopaj mamu im je. Ajmo, braćo!
Zovem se Borislav Pelević, major Srpske dobrovoljačke garde, inače u civilistu sam direktor društvenog preduzeća Sport Invest iz Beograda. Oženjen sam, imam 2 sina. Moj brat je pre mene bio u dobrovoljcima, ali pri Jugoslovenskoj narodnoj armiji. I kada sam ja izrazio želju da također odem da se borim za spas svog naroda i svoje vere, on je upravo predložio da odem kod Arkana u Srpsku dobrovoljačku gardu, jer je na frontu čuo sve pohvalne priče o njima, rekao mi da tamo sigurno nema izdaje, a on je bio u situaciji na frontu da doživljava izdaju od svojih starešina i od svojih drugova vojnika koji su bili drugih nacionalnosti. Vidim da svi oficiri govore o vašem komandantu sa velikim poštovanjem. Da, vrlo je teško ne govoriti sa poštovanjem o našem komandantu. Htio bih da kažem samo nešto što ste zaboravili u posljednje vreme, a to je da je naš komandant bio 6,5 mjeseci u zatvoru, jer je bio jedan od prvih ljudi koji je pomagao srpski živalj u Ukrajini. Upravo tada je bio uhapšen i 6,5 mjeseci odležao u ustaškom zatvoru u Zagrebu. To se nažalost u posljednje vreme zaboravilo, ali srpski narod u Ukrajini to jako dobro zna i to jako dobro pamti. Ja sam imao prilike da se uvjerim u to. Druga stvar, zbog koje mi poštujemo našeg komandanta, je ta što je teško ne poštovati komandanta koji ide ispred vas u svaku akciju, u svaku borbu. On ima 4 dece, obezbeđenu egzistenciju, ali on izlaže svoj život. I ako on to radi, onda je sramota da bilo ko od nas ne poštuje upravo koji on. Zato da njih poštuje. A treća stvar, možda i najvažnija, je to što svi mi znamo da ukoliko budemo ranjeni ili ako poginemo, da ćemo mi, ukoliko smo ranjeni, biti zbrinuti do kraja života i da će naše porodice, ukoliko budemo poginuli, biti također zbrinuti do kraja života. Verovatno smo mi jedina formacija u ovom ratu koja vodi računa o svojim poginulima. Klan govori na grobu svakog našeg poginulog i svaka porodica poginulog dobija mesečna primanja iz našeg fonda. Također svaki naš ranjenik dobija mesečna primanja iz našeg fonda i zbrinuti. Naš fond smo formili odavno već i on postoji. Naša garda se u posljednje vreme bavi i privrednim djelatnostima, tako da sav profit ide uglavnom u te humanitarne svrhe. Da stari Srbijadi u naše ime za pomoć ovom obdaničkoj školi, pa u ime svih i iskoristit ćemo onako kako treba. Pa da. Zahvaljujem gospodinu. Deco, da kažemo hvala, jer nam je Kakan dodao mnogo novaca da kupimo divne igračice. Ima povreda, doktore. Da, po licu opekotine ima i po ručičici, po verovatno dejstvo, vatreno dejstvo, neposredno blizini je bio. Vladimire, ti si moj najbolji vojnik. Ti si mi bio desna ruka. Ti si mi čuvao kuću, ženu i decu. Ti si mi bio kao brat. I meni je danas najteže. A ispratio sam toliko vojnika. Ti si mi ožiljak na srcu. Mili boj Ruse. Tebe sam najviše voleo. Ti si mi bio senka. Čuvao si mi leđa. I u napadima. I u miru. U tebe sam najviše verovao. Ali metak ne bira. I metak te je odneo. Bože mili, uzeo si nam najbolje sinove, najbolje vojnike, ali mi ćemo pobediti, jer ovaj srpski narod ima pravo na život i to nam niko ne može uzeti, a nama je ili pobjeda ili smrt najvažnija do sada. Bože naš, mi moramo odbraniti ovaj nejaki narod, jer branići tuđu decu, branimo svoju. Braneći tuđe grobove, mi branimo naše. Braneći naše crkve, mi branimo nešto najsvetlije što imamo.
I srpski narod je taj koji će da sudi ko je kriv, a ko nije. Draga braćo i sestre, Srbi i Srpkinje i deco srpska, dozvolite mi da i ja još jednom izvršim smotru svih naših mili i dragi koji su svoje živote položili za veru i otočestvo i pače ove svete zemlje. Pa ću da prozovem kao vojnik sve vojnike koji su na branju i otočestva bili, da se setimo još jedan puta njih i uspomeni, a to je Šaleta, Dušan, Srđan, Mirko, Slobodan, Nebojša, Slobodan, Mile, Milan, Branislav, Zoran, Ivan, Branko, Rab Boži, Milan, Ranko, Čeda, Stevana, Milana, Milana, Gorana, Zorana, Milana, Milivoja, Tikomira, Velimira, Saše, Đorđe, Zorana, Dragana, Branislava, Dušana, Srđana, Dobrice, Branislava, Slobodana, Šaleta, Slobodana, Mirka, Gavrice, Veseljka, Todora, Bogoja, Nikole, Mihajla, Gojka, Rabo, Boži, Vlade, Petra, Miladina, Božidara, Mirjane, Dragomira, Miloša, Save, Miroslava, Mire i Ratka. Nećemo ih pobiti, Srbija se budi sva, Srbija se budi sva, nije više pospana, nije više pospana, odgotova bolna rana, odgotova bolna rana, ne da spokoj davnih dana, ne da spokoj davnih dana, ko sad ljuti boj se bije, ko sad ljuti boj se bije, Arkanove divizije, Arkanove divizije. Mi smo Srbi, nek se zna! Mi smo Srbi, nek se zna! Živela nam Srbija! Živela nam Srbija! Srpska vojska, to smo mi! Srpska vojska, to smo mi! Arkanovi tigrovi!